8 FPS, a danas ću da vam pokažem kako da instalirate bilo koju mapu za bilo koju parkour mapu za Minecraft 1.10.2 verziju. Odete na minecraftmaps.com, link će biti u deskripciji. I evo, ja sam našao ovdje jednu mapu. Sad ću da uđem, da skinem. I sad samo malo. I idete ovdje na download map. Sad će vam se mapa skinuti. Evo vidite, verzija 1.10.2, a bez simbolu nešto Hello Kitty. Parkour dash dead zip. Onda da li je gotovo? Ej! Ej! Evo ništa, rekao je Striko da će me nazvat sad za 10 minuta jer je bio išao negdje, rekao je da je na telefonu s nekim. Čekaj, reci, jesi vidio imaš ništa za reći? Ja sam. A? Jel imaš? Nemam. Imaš? Nemam. Jesi sigurno sve spremljeno? Stefane, man se stigne toga, učet ćeš i njemački možeš čitav vikend učiti druge stvari koje se trebaš danas odgovarati. Dobro. Jesi čuo? Dobro. Ajde, reci Striki, rekla je nama pričat ćemo, danas mi dođe Miško, reci sad moram učiti nešto drugo. Dobro, mama. A? Izvinite ljudi, mama me zvala na Skype. Ja mislim da vam to neće smetati. Evo da nastavimo. Prenesete mapu na desktop. Uđete u nju. Ovako, dvoklik. Idete u Parkour Dash. Ne, timing so. Sad će na meni, samo da ja promenim baterije. Tako, opa, tako. Tako. Promenili smo baterije, bre. I prenesete Parkour Dash. Ajde. Prenesete Parkour Dash na desktop. I sad pratite me. Idete ovdje i pišete. Dobro. Idete ovdje i pišete. Posto. Čekaj. I idete na play. Sad će moment samo da uniđe. Ne brinem se. I javljam vam se kad uniđem. Ljudi, uniđete Parkour Dash igrat, to bilo što ćete objasniti. Sve tako je to, like, share i subscribe.